huwa nashangazwa sana. Muthukanio wa nimwahuriku uri na ithabu rinene ria mbunge gatagati ga Kenya Kwanza na Azimio la Umoja ni wiyumiritio ringi hari gwethania magukorwo mari atongoria mwena wa aria aingi na aria anini, omwahu ukionania ati niguo uri na ithabu rinene ria ambunge. Ndugamano ino ihandite thiku nini tu thutha wa miahu ino yeri kung'ethanira hindi ya gwetha spika mbunge cieri, na kuria Azimio mang'aurirwo ni Kenya Kwanza na Moses Wetangula agithurwo ariwe spika wa mbunge ya bururi na kura 215 kuringithania na mung'etheri wake wa hakuhi Kenneth Marende uria wari na kura 130. Parliament neigite na yaigire hindi atwafainie kindu gitagwo twathie gucagura speaker na gwikorwo murango wa Kenya Kwanza nio mahota gucagura speaker na both thini wa Senate na kindu gitagwo mbunge citu. Uigirereki wa gutuithania no uri na uingi wa ambunge riu gutigwo moko-ini ma speaker wona ciikaro ciacokereria, na hari kiria kironekana ari kio gibarua kia Wetangula kinene kuma ikarira giturwa giki. Speaker ni aguthingata maundu matiganite, omwe wa mwari ni ngirimiti iria ciekanirirwo ni ciama ngurani makiria mwena wa Azimio. Azimio wanasema, lakini hakuna mtu mwenye ile agreement kwamba walikubaliana yeyote atakayeingia kwa Azimio hatatoka kabla ya miezi 3 baada ya uchaguzi kutangazwa. Angekorwo kiama kia Azimio hena andu mandikire marua makiuga ni moimari, egutua cira kuringana na uria na amemba Azimio uria kiari, kana egutua cira kuringana na kiama kia Azimio uria kiri. Tondu uria kiari ri kiari na andu maimire thini wa kiama kia Azimio makigira kiama gia Kenya Kwanza. Mwandikithia wa ciama cia kiuteti Anderito ni erigite kuga ati ngwataniro ya Azimio niyo iri na uingi wa ambunge thini wa mbunge ya bururi kuringana na maritwa maria macabithitio ni IEBC maria mathurirwo rungu rwa ciama iria ciri rungu rwa ngwataniro ino, no amwe a ambunge aya riu ni macenjetie na kunyitana na Kenya Kwanza. Spika huenda akasema piga kura, maamuzi ya bunge huamuliwa na kupiga kura. Hatiri hado heri tu ati speaker no athi ati ere andu macagurane. Gitumine giki arero ati ni watho leader of the majority ni kiama kiria kina andu areingi muno. I am not part of either side. As it is, I am the speaker, the impartial arbiter, and will be guided by the constitution, the law, and standing orders of the house. Na angekorwo no gukinya ati speaker no athane kura ciikio kwa murania ndeto ino, kiuria gia kana kura cia mbunge 12 aria mathurirwo mari andu kiumbe hamwe na aria mathukitio no cikorwo na uge gikeyumiria. Hatiri handu mahutitie independent. Tondu mundu independent acaguragwo independent na ndatuika ati ni aingira thini wa kindu gitagwo coalition aingira mbunge aikaraga ario kindu gitagwo independent. Azimio hawana njia zozote za kuweza kubadilisha yaliyomo, sababu idadi ni watu. Na kana Azimio no ithie igoti-ini angikorwo ndikwaniririrwo ta mwena wa aria aingi, no undu ungi uraigirirwo ratiri-ini ni ataramu a maundu ma kiuteti. Maamuzi ya speaker wenda yakaenda kule kwenye mahakama. Ndikono ule Azimio magithii goti-ini, ona mangicoka magithii goti tondu ni atiko ni gitikirite mundu wothe agithii goti-ini na kiana kaida ga ukiaria maundu maria mekira ukiaria, no maimirira no maria uronira macira uria murakirwo ni hotia. Na muthia moimirira ma uria speaker agatua ni magutiga mwena umwe gatagati ga Kenya Kwanza na Azimio uri na igutha ria kiuteti. Ule mgaragazano huenda ukafaidisha Kenya Kwanza, sababu hatujaona pande wa Kenya Kwanza wakivuruta. As speaker, wait for them to bring me whatever they have on the floor, then I'll deal with it. Handu-ini ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri.